Wow, kakak menemukan mainan teman-teman. Menemukan mainan ondel-ondel. Wih, kakak dapat mainan ondel-ondel Betawi nih. Kira-kira kakak dapat mainan apa lagi ya? Wah, apa itu teman-teman? Ada mainan di dalam jurang. Wow, ternyata itu mobil Tayo. Ayo teman-teman, kita selamatin lagi. Wow, kasihan sekali mobil Tayonya. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Ada di mana ya mainannya? Wah, di sana belum ada teman-teman. Coba di sini kita cari. Wah, apa itu? Wow, kakak mendapatkan mainan ondel-ondel lagi. Mendapat mainan ondel-ondel lagi, tidur lagi dia nih teman-teman. Kasihan sekali. Ayo kita selamatin lagi teman-teman. Wow, kakak sudah dapat banyak nih. Kakak mau taruh di sini dulu teman-teman. Wow, dapat sepasang ondel-ondel nih sama mobil Tayo. Kira-kira kakak dapat mainan apa lagi ya? Wow, ada lagi nih. Kakak mendapat mainan Squishy BT21 nih teman-teman. Wow, ini si Soki nih teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Kita kumpulin mainan yang banyak teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Kira-kira ada di mana ya? Wah, tuh kakak dapat mainan lagi. Mainan Pop It nih teman-teman. Wow, Pop It es krim. Wih, keren. Wow, seru sekali nih main Pop It teman-teman. Oke teman-teman, ntar keburu meleleh Pop It es krimnya. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita kumpulin mainan lagi teman-teman. Kakak mau mencari mainan lagi yang banyak supaya mainan kakak semakin banyak. Wah, apa itu teman-teman? Kakak mendapat mainan lagi nih. Sepasang ondel-ondel Betawi lagi tidur di pohon singkong nih teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita selamatin lagi. Wow, kakak mendapat mainan banyak sekali teman-teman. Ayo teman-teman, kita taruh lagi di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.